zawai chubai kan bu le chewa e hun dei to tak nuwa kan review wa mo preview ma kan nei lo wang baka zanin chu hay tu in jing game box le am lu tuk mai kan thlir hawa chumi chu kan sel do na nia kan nei ta te kan senga chuanin atul dala zarina dam te po kan soi belanga maro chu tu na bi khi chuan box le nets an chil do nai tun tu sarapela sapti male sarpuite kan padin kan vidona an nei dan te kan soenga enge an thir dan te game kal dan te kan soenga te khanin sarapela soi hong se soi line zo na nei pon midang pon atiang kha loin kat nok nok kha tun rum chu kan phal do na ni sarapela tu jing game khan isoi du lai ber tan pop la ke ni na atula karon lut ve donia ale sarapela kalau me game series basketball ni sang ka suppose ko par ko tra kalau en te na ken to jong so series ang hunom ber ball kati anania aturu kati en tu series game true han ai blow out ta point som li pakwa don te khanin khanan li ta khami ti lo kha chu ang game kha tai ti na hu nom hong ma ale lam po game pa ngai tak anh thấy kan hu solo na chin array to chu tu te hianin NBA kan en tun anh thấy cái tiếng tun playoff film ma chon in he to per tur le mu dom per tur final party ve la chonin kan rin tlang ve khani ke chu karin angin baksan taka amaro chu baksan tak san hi enge injury wang hi apu lo thai lo wa chu wang chonin net sin van duai ka tia tukin zing game bi ka chang khan highlight la tukin zing game khan Kevin Durant kha minute som nga pathum akhel pok mai voi khan mala chuan ni lawa minute om jong jong kha kel akhel kui bek ania James Harden an khel kui beka an khel nge ti ka tiang superstar level performance tura khela chon an khel tha ti kho maya Kevin Durant po khel tha James Harden po in Liam game 1 na hamstring atina game 1 minute khatche khel ti kan ria game 2 kanin akhel lava game 3 akhel lo game 4 akhel lo game 5 atang ro le ya chu ta po 100% lo ti achiang ma hamstring left hamstring amangam lo ti chiang ma chu wang chuanin ma se tu kin zinga performance kha kai chu nge offense na kha chuan top performance kha ti lutu ka assist pakwa ania rebounds pakwa nei boka poison hi pati ania na chung kha ti zat contribute he kha turu ka ti ma ma se tu kin zing khanin nge ka tiang bench lampang net lampang bench khanin mi pati an mangani mi pathum mang an nia amaro chu Claxton kha heng ti ka tiang minute khat koron khel phan lawa relo teron lu zuai khan me kha chu nge akhela han da lo ta la chu ta chuanin tuin ji ka kan hu chu room dang kan hu ngai lo karon hu thak me ni room dang a hianin box hianin net a hianin an 3 point shooting hit athangai mi alawa chu wang chuanin ase tukin sin ka chu box ho 3 point percentage aron thazo ka an shoot tlem jok boka an loot kam jok boka chu ke chu a difference lian tak nin ka ria chuan ma se box hi kan muangin yani sawang hianin an free throw percentage ki a thiat pha tukin zinga po kan lo phuthawnga air ball voi hi kan huwa kha ke chu ka hu dan chuan tukin zinga hanin a difference bera ka ria chu turnover le 3 point shooting khanin ka ria chuan box lama han lu don nila box khanin kan ria tagin yani san minute songa kela minute songa rebounds boy so pathum assist pakhat le point som li ko ta nei ni superstar close out performance chuan khaber Paul atila kan soi so lawang chuta a supporting case Chris Middleton le Brook Lopez aron khel tra ma Drew Holiday tu jing ka jo aron che timing view na ma se a game an any la tlem chuanin anoi de hlek ang katia keima thudan chuan chu wang chuanin box lampang khanin engtinge an starter pathum te an starter panga khanin double digit an neya chuan kanin kona an 6 man na tuna series an man hi hemi hian in point kwaron nei boka aba Forbes an
minute nga rong khela Tennessee Campo Yanisa Ukhanin minute khada rong khel boka abak zong khachu tuma nge tiang player pariat ve an rotate tila nge le lam khan player pasari an rotate ta chu tingin sing khanin nge an limit me mani an khel dan kha chu ban chuanin nge battle of coaches te poni theya amaro chu ke chu tingin singa ka game huwa poi ka lo ti ve me chu Kevin Durant tun game thum bi chi a khel hem ma chu ban chuanin minute ni khatlek po atana chol na hunan siam lo kha apoi ka tia yani chu a khel hem thawa amaro chu minute thum a chol zuai ni khamia khana arong comeback le tia atop kha han enina overtime an khel na basket kha Kevin Durant kha avan duai ka ti topa khai chu van duai inches khadin na van duai ka han ti teng inches khadin next year final nan lut lo tila ka idan chuan asan tu 3 points kha atum nge 3 points nge atum ani kha ka ring dewa kai chuan chu ban chuan line kha inches khat te ang vel me kha na lo kata awang khanin nge overtime khan khel pha kha ngai ta chuan atopa nge opposition aron airball kha chu te chu fatigue wang liu a chau to wang liu ni ka khia ta khanin nge next khanin time out pakhat an la neya second song pathum khanin work na turan la neya kha khanin te chuan lo hu pe dan chuan time out kha la se play dang draw jok se khanin rest zong ne khanin a tha thei jok lo mo ti te ka lo kai chuan i chu ka pu dan ti ra tan kan soi ke phot ro se kalai tak kai ron sei langa ti male sapuite ron tong hai second so pania bolan changa an khal phaya ka ta khan time out la draw kha kalo bei sei lu tu kani time out na nei sia chumi ra ka chon 9 seconds khamira ya kedi na khal phaya ha dena pe ka ala le te bo time kha ha dena khan keri se du wanga ni ka sia mara chu kai te kha enge kan ngai dan kai ka sor bil nok teng sapuite le sapti ba ha kai top last moment te kha soi khomila câu soi lok cái bu dan chuan overtime bi kha jump ball kha net kan line ka sia wi chuan basketball kan nei halin ka sia i box kan position thum chu an nei nge voi thum chu ma se basket an nei lo fiking ka sia khata khan net kha an van doi ka tin san chu i an lead nu point ni le kan lead nu po khan rebound po offensive rebound po voi thun lak le ni ka sia an convert thei tat lo ni khatlai kha an lu thei sil duran an ring du tuk kha duran a guess out ti lo thei to lo ta midang kha pating ya chan san ne an impact me lo na te duran a khai kha burlik ti kha zona oma ma se an ni chu superstar ni ta lo thei lo ta voi ni champion to ta duran te po rinan khat lo thei lo ta ma amaro chu midang khan chan san nei chuan na tinge an lak me lo ti kha zona ta ma achan chu offensive rebound ko voi thum vel mon di lak di position ni an nei le po khan offensive rebound ka voi ni vel chu lak an nei le ta han box kan an mani position a po khan i basket an nei lo shum shim khatlai kha kai chu an chak lo na bul bi ber toi ka sia overtime bi ka chuan asan chu box in aron lead ta che ta aron lead nu khan duran tan chuan du or dai tak tak le to ta a last shot po kha airball san kha chu angil an ni ta ka chuan angil tuk a khai khan tle han na deu sen chuan alut lo ti po sei thei lo ta ki chuan a guess out to ka ta chila sei tong khan khel pui ta ni duran ka a khongai thak i a one man lu tuk lelam zong chuan chila sei tong ho i a hun te a i an chak to do lo tu ra ngai box ti ka overtime ma te holiday le connecton le middleton ami ani lo takara ni mi kha 3 points voi kha dever lut ta kha khatlai kha an mani po khan aron po thlang na han box kha aron chak chok na chan ni ber pon ka sia overtime bi kha chu net kha an van duai ka ti top i offensive rebound nan la ka an convert thei lo kha khan chak lo na ka mu pe chuan sapuite kha tukin ka en tam man lawa chan chu internet chiang lo nen ani deu noi ya du thu samin ka en theilawa chumi pialama statistic te han en turin wena kanvenga mithi te kan ne gan buai kan khosana engma kha kala en man lutuk lawa amasa berin yanis big soitaila
nets ne nan in khel to hian a field goal percentage that beran ring em o ka tia voin an game mi ka chiang lo kala en lo wa ani ka ring do wa 3 points po alu nem beran ring em o ka lo tia voin alu andong ve shim ta chuan Middleton te handron khel tha Drew Holiday aron che sual teu hlea at aron lu timing deuh om ma se ati sual kha tam zoka ama wanga basket an lose kha tam lutuk ta turnover an nei te po khami an chuan Drew Holiday chu han fak wak na tur om chuangin ka helawa chuan nets bi ki han soi taila season ti ratangin anim prepare dan ngai chuan Kyrie Harden le Kevin Durant hi khel ho ngei tura an rin an bei sei an nia emite omlo palta se o ti hian plan an nei ka ring ni alawa chuta an bei sei phak bakin van duina to ganin hliama an team an buai ka te lo theilowa coach thlegina effect lo theilowa chuta chuan experienced player Kevin Durant na ron khai nung sam ni in ka sia midang Harris te po an chok veka 3 point tun season lut number percentage thaber po aron chok ta chuan Harden a fak ka te bokain hiam chungin ti khan full time deuh thoron khel theya aron tangkai ta khami an mani chaklo nian tuna khan sa ti ma khan aron soya overtime bi ka khan minute khatle minute ni below a khan overtime minute ni nuaila wa khan Bucks khan basket an run nei chan ve chawani chumi ma jong chu nets po khan 2.6 khan run nei ta ni minute thum le achan ve don kha le lam khan achang khan basket khatia a omta an lut theilo du ne mem ta chuta Bucks ho an run kal ta thuta an van nei akal kluang da tin kar group up in lo en thawanga karon ring de ka Kevin Durant khan thiron lu kha ka ring lu to ka karon se ma se ka sara se khan in chikha real khan alo rap kha lo nia Bucks hi chak jok to ra karin sa nia ka ring dik thawa ma se hu nawa ka soi vak tur ka shalo khami tum chang chu ka en ani le dana mu man lo ye tiang tukin jing kei kalau hu vedan Steve Nash te min amang anga phili dewing ka ria ani coach experience lutuk ani lo season ve khat NBA final game tai lutuk series tai lutuk ron lupui mala ta join an coach berpo kha avoiding ka ria assistant coach teron em ka khelawa ka chuan man mani lawa coach experience lutuk anaya assistant a maro chu sara fela zo taila nang ditala game OT kan khel kha che khan first 1 minute amo 2 minute amo kha KD khai thutti rangem kalau be akan keju overtime maka chon thutir chi ke tolo ma se overtime ma khani ke chun na chance ani katia ama effective anything katia ama effective lo lai kha be ni ta chuanin ama achar kan anything katia play and run chuang lawa tu ji khan ne la khami chung khan ke ju atam atlem bera minute ti thun na chance su nei katia minute ni ten thu ve zuai se kha ta khanin ke ju ama kha te mi dang thailo mo katia ma se ato mun kha chuan chin anything katia shot clock violation expire khan a boxing shot clock violation Brook Lopez and shoot nei tura shoot lowa Middleton na pasa shot clock violation expire khan 12.9 seconds oma khata engti ka te time out an lo kham mak kat ti top chut an play on khamo ta khan time out la ta se re lo te thu se air ball bang chu ka khelawa ma se engma play omlo isolation in akal topa ta khanin ka hu da chuan ni Steve Kerr hi ala experience lo zia alanga chuta assistant te pani Steve Nash
hi experience lo zia lang katia chu number 1 a chuanin a superstar an nei chuna te a over use look tuka pula hianin engtinge kairi po omma se high minutes tiang 40 45 plus chu a khel thawin ka ring hetiang a chuan chu bang chuanin season a hanin sarke si hena lo soi to an team chemistry a than dia te po lo soi to khalaya harden le kairi le nge katiang i Durant hi game kwa chen khel ho ni chu ta chuanin an ma ni tel lowa an chakha tam lu tu ka ni chu wang chuanin team thata kan ni ti a chianga ma se khami ta ka pakhat ma man nam lovin ti kana kala en tinge ka tiang tuna pathum pahli amang pakhat ti chu amang kan ti thela banga chan chu minute khala khel ting lo clax tam hi chu wang chuanin Landry Shamet le Jeff Green che ya fang chu ka ni chu ta po en tinge ka tiang ka soi thiam danin enge mi chau wa tha tu ra kana pang ani ang kati Jeff Green po enge game 5 rong khel the 30 minutes sia changa field goal voi khat ma atem lawa ben satang khan field goal atem an nei lo trim an vom bench player bench rang khan field goal atem om lo trim chu wa chon ke chu hei coaching system fulowa ka ya chu ta tuna in kop next coaching staff pathum assistant coach panhile an coach hi sansa lo in kop to te khan ni sansa ane enti ka tiang lo chok photo te khan ni conference final te po an conference final hi voi hi an lo chok to chu wang chuanin ke chu an mani hian ke chu base na ka khat luk lo tat he tiang kal zel dor ni chuan kami select the current thil pakhat kalo bellock Lakers le Golden State Warrior Steph Curry na khal pe time out lak theina huna an la lawa Steph Curry na shoota lut lawa an tak lo re thau khanin ka hria in la hriam ka helawa kata tak khanin last minute momentum kalla hian in NBA ka chho hian in time out in la du long man ne o ka tirum ru mani ka ru chuan maro chu heta Mizoram atang na thirna enge a dang do bai thea maro chu kan lo thirna rang chon repon tu jing time out ta lo ka chu mak ka ti khop mai le sartima zot tiang lokso sa te kalo soi le na chu ka so yang de chuanin ke chu overtime mani to a go through guy turin minute somha pathuma khela ni minute minute somli le ti minute somna pathi le second somthum pa saria khel to minute somna pathi le second somthum pa saria khel to chu ta chuan a go through guy tu a chao to against out to chu ta chuan khami a tactic advantage ai ma khan ke chu fatigue kami ato pa strength an nei NBA chu kan fianga an time out minute thum le chan ve nia ha chol na ha dam na man o mani mo chumi a chon kha ke chu atis wal ka ti so khami a game show Steve Kerr te anen kha chon ai ang lo de ukati ni chu ani chon sartima bucks alo chakta sarpuite poro chang tho se he so na hi sa puite le sartima kan zot bi ka nga sara feron chipin le pok nga bucks in champion kan rin fur mai nets an heta amaro chu le lama nak tuk zinga Hawks le 76 sai tum dona anni padi hi doi lo ve tak men ni boka Bucksi Eastern Conference ai hanin an tlang thei mai injingem tilai te kha and sai lok teng isa hian karindan shim ko chuan Sixers si tang tur final du tur bi ka dani conference a chuan Bucks le Nets bi ka an tum dong kha chuan rin thiam har ka tia Bucks ke chu an tlang chuan an champion thei karinga Eastern Conference a chuan asan chu tuna chuan tuna in khel tur jing nak tu jing khel tur te po player in thiam lo ve dam kim ve tu tho ni ta Hawks le Sixers te po a chak jok chu tu po lo ni se ke chu Bucks chu champion tur ka da tunan game khel dan ka mui chuan i Western Conference la makti paras ang che hi ni ka sia champion tum nu to ka san chu an lo blow out na voi ti blow out an nei to Giannis voi ti MVP ni ani kuma po cha chu final lu an lu lo shim ta chu wangin tun kumin hi chu an chance nei that tu tilam players la ka te po Forbes te 40 te takar te po an tangkai em ma hamit hian I holiday te po holiday te nen I
team hi puini berin ka sia an shooting po hi akal zualin ka sia mani bi ka po hian chu wangin box chu kai chu an mani chuan a bu ka rit zok ka ti naktu ka in khel tur pa hi ai chuan chuan sarpui te kha mi chan main sarpui te hian in overall 76ers le bucks kha aring ania tewan sarpui te kha soblok tank lai te kha nia 76ers hi MBT aladam fillo riau mea chu wang chuan engtin nge beisei ahara ma se hoksa hian naktu kan mecha hian hoksian injury hin nei ve thawa I Bogdanovic in liama mania akhu ana aron lut chunzom thei talawa chuan treyang hi achola piang hian therapy a langhal zel hi ani meya a om vel hi a shoulder vel hi a tuam deu bur zel meya a chol hlek hi chuan chu wang chuan I denigri na in liam boka 76ers lama chu wang chuan an ni pani hi rin thiam har khop meya Atlanta home aniam ani khelna to tiang vel khan Sixers home chu wang chuan I 76ers chu coloring shama karin dan ngai kha coloring a chuan I Bucks nen po hian 76ers chu lut an tlang ani chuan kala da sang jok thawa matchup in anla fit jok ka te kari te ei rin phak bakin an ron step up to an jin tlak zian ron pholang to chu wang chuan kari te po underestimate chin mi alawa I defense thengin chu wang chuan 76ers chu coloring a chuan number 2 a Bucks karing boka isa hian champion anom ka ring chu ni te se lo me alo mong khop mai nia cái is su ti khan kan soi tame ta han chi chon nok ka la hui hun top chap to ka Bucks le 76ers chak zok hi champion in karinga maro chu Clippers si tunarong khel chodana hianin Chris Paul condition he tuna match ni tel chu miss mailbox ya Zuai chu beisei lo tapotila ase koi tel lo hian men te ho te Jackson te Morris te Paul George te ho an step up real me headlight te hi atop nan so ho tila 76ers te Bucks su kharin te maharta Hawks Paul chak to sta se Clippers de san si soilok te ang sara pela Clippers le ni san kha karing nai nan tran ma Monday jing vela Monday jing ka Tuesday jing vela tran tur kha gai tubin naktu jing an tran don report me ta hian ni an karin dan kan soina san sin chol rei to tension an Paul de karing amaro san so mani dona tuna hian in Chris Paul chu game 1 ti chu om don lo ti chianga game 2 kon engting covid protocol ma se Chris Paul tan hian ke chu atha ka ti tuk ta a shoulder injury hei arrest pha thei dona chu engting ai aro in sang mar thei dona chu an tan tha ka te ma se ke chu game nia khan kan huwa just nen khanin arong khel khat tak mani ka wai tel lo khan ma se ka wai tel lawa hetiang chen aron khen hi chu a har sa don hian ka fia 1999 NBA final khanin New York Knicks kha an thiam pui pa ber Patrick Ewing a tel lo khanin final an lu tani chuan final a khan Spurs ni tuma an khan ta lo deuh hleka Spurs a khan twin tower an nei bok nen an thiam pui pa an center Kovela center thaber Paul Hall of Fame po an soifin Patrick Ewing an nei lo bok nen khan ma se khami Patrick Ewing an enge ai influence ai khan chu enge Kawhi influence an ha ka ti zo ka tu na hianin an chan ve ve hian Clippers an chan lian ka ti zo ka chuanin engting series akalang ti hi rian thiam har ka ti san so one defense ema pick and roll and defense ya palian 3 points an khar ne ema chuta tak chuanin Clippers ho thatna 3 points hi an dan thei chuanin Clippers ho hi engting ka tiang an
Paul George bak mani spacing create thei va kanom big lo wang hianin an boy ve thei tho ka tia chuta chuan team en na en ro rawa Chris Paul chu ron let le thei dura da ania ma se ko wa hi ron let mel to lo khop me tun ss po hi ACL injury ani wang hian chu ma chuanin e chu Clippers su an ahar khatiang enge khatiang game bon lutuk nga kawai ya telwa an khelang ti kha chu khami fairy tales kha chu atop tan ka ring de umai fairy tales ka tia ka chu kha engting ka tiang NBA players an thadu tuk ama ero chu khatiang ma just and choke just coaching system a choke khamak ka tia Rudy Gobert defensive player of the year kha defense trangkai lo offense trangkai lo kha an da lu reng mai ni 3 points aveng thei sir ame na piang in 3 points and loot char zel me ya chu wang chuanin khat tianga khanin ngi an 3 points ka contest tu aba contest har sa de lu ni lo reng free de lu zel ani chu wang chuanin Rudy award la ho tu na hianin an award la ho hian an soi satan ning ka sia chu wang chuanin ang atinge award kha a phu lei nem an ron ti ve de ang ka tia san sepo Jokic MVP ni MVP ron sweep pop me lelama rim protector right perimeter protector khachu protect thei khachu a om tawak lo ti na kha ka ti Rudy Gobert khachu tukin ni win zi chen khachu rim chu protect ma se ni perimeter protect lo ka ti mei chu ke po chu ka pu dan de wani ke po an tan na sa sok chu ke chu ki partian an tan ro an tan na sa sok ka ti an di kop mai sa puite le sa ti ma halo lo ron lu de pop punan du huna ka soi lai pon ni dan se ula Clippers le Suns sa hianin an floor general hi game 1 chu om don lo nge ya an home ania ta hianin saklauta se Clippers sen advantage chan nei thei ve in ka ria men ate ho hi game last game anga game 6 anga ron khelle chuanin Clippers chu ka da sang zok nge ya amara chu Devin Booker hi midway lo ni vele first match lai te chu nge ve dan ron se ve shin te u Clippers coach cái đó sấy cái opit thế các ngày đàn chuan sansin van này cái tia an van này cái tia chu an chalu tuk an mani chu tu nga po west apo team travel pol chu nge mai mara chun van chu Lakers le Nuggets an tum hi chu in hliam pati an player poimo lutuk anga hian ai Nuggets pe ka chu an sweep nge chiang le halta an van này cái tia chu player in hliam om lowin du tokin hain khel the sen chuan sansi chuan out sanga po an rin lo zok ani shim ta amara chu an team Lakers an the kha chu an team hi ke chu an khel shim mi thazwal ka ti shim ta amara chu tuna an tumpui tur Clippers hi ke chu Booker hi Paul George an ala ka ringa alak ne phot chuan san sian ke chu chan san nei vak pi ka ring lo ni asan chu Bridges le I an six man pain te ho an duang nan tal thei lai vak pi ka ring lo wa small ball an khele don thota betum tat howin an big man DNJ 8 on vel an lak le me ka ringa zubak chu a first nge chu ka ringa ma se tuna khel dan chu chu kam pu dan chu Clippers si phur dan apo phur dan tik ka ti me an team chemistry that zual ka ringa ni kum icon an inform thato tel amon ti turnia first game atangin I Lakers sang thau ni kuma soilokang bubble sanga te bo achak lo fo Lakers po a second game maron thatel tel be ni Clippers point anila an game bi thatel tel to mai ni tuna pe chuan ka pu dan chu ke chu Clippers hian 4-1 ne ka ring ani pe final a hian ka ring dan ni chu adi do ni chu ko ti ka engeron an khelan du ko selo ko hi chu a out hlan turan ngai khan to shim ma tun season bi ka chuan midang howi ka chuan step up vek kherlo mai theya ma se an first five fi chu they say phak bak in an khel tho karing Clippers speak chu san si chu an khel thareng thowang ma se Booker ber hi Paul George an ala karinga alak te phot chuan chaktura kala Clippers si kami bi an pani bi kai chuan sa puite a hun kan nei rei to lo we yeah I Lakers hi an coach hi ka du rio me ya chan chu player te Oma Zira in advance 3 Clippers tadi chuan an player in liam hi alang lu tuk thawa ko hai in liam hi
có hai in liam hian midang ho hi challenge sia me mo ka tia an ron phura an ron perform an ron step up view me chuwang chuan I sartima soi ang khan team chemistry chelu tuk tia kan soi thin la tuna la ding la ya chuan team chemistry nei thaber bol an ron ni tadei me ya chu an coach hi alo fing box ya chuwang chuan nia I tuna sartima soi ang khan I Paul George hian booker hi alak ni karinga Paul George hi defensive player chalu tu gania okay sia khelai te po kan defensive still nga ber defensive all NBA team ate po langphan kha ania chuwang chuan Paul George hi chuan angam karinga lockdown pop chu theilo wanga ma se midang ai chuan akhir karing booker tan hian mà sẽ lệ làm zong lệ làm san sa ấy tuần đăng thầy tổ hi anh ông nút tục vác big là wa clipper sa hiền chú vàng chọn muốn nom vía vàng chắc dọc tu có sấy thiêm là anh mani bắt ni ấy chọn mà sẽ clipper sẽ rồi sẽ chắc sẽ cái gì thế à cái đó bên đó có cái các mũ đàn hi đăng đều lấy cả đi cùng mà Eastern Conference Western Conference champion lệ Western Conference finalist ne tun nia san si an team chemistry kan en tam lo wa than chu an tum pui ten thei le doi kan en tam ta lo ta chu wang chuan in kai chu an coach Monty Williams si kai chu ka tha ka te ma game ka kal pui da na po chu wang chuan in ane kan tiang amasa an tum te pahi just le Mavericks an khanin an khel the to lo na than tu chu just le Mavericks chu one man game khel ve ven di Donovan Mitchell le Luka Doncic an dita an ni chu ball atena sa nema chutta engtinga ka tiang Rudy Gobert ain DeAndre Ayton hi mid range chale perimeter asa om joka offense na na torin athazo peni ti tiang chu kai chu ka hudana nia engtinga team Cameron Payne pero an point guard tuan Cameron Johnson om bok an bench khan chu ta tunga kha Denver changa rongthel khatin kha chu den min kan thei le khatiang vel khan ni ta chuanin Mario Saric ke chu Lakers nen hanin a in hiama chuan Nuggets nen rong comeback ai me mo chu ban chuan ke chu an in tum tok tho karing khop maya amaro chu ke chu a pu dan chuan ball movement an tum pui te dang angin ball movement kha om don to ni tu na chuan Chris Paul aron len le thei chuan chu wang chuan in ke chu heta chuan in nge men te ang ti Reggie Jackson te ang ti tan chuan in game tina khati aron score kha thei don lawa chu wang chuan in an ni chu game tina score thei an Chris Paul kha 34 aron score lo kha chu an game kha an point kha 20 ti le kha hani le me team game le tu kan ni ta chu wang chuan in ka pu dan me chuan in an khel to te ang khani don lo an khel to te dang aina game a dang don ball move pena thato dona outside shooting an khel te patni ai khan atha jok don boka chu ke chu ka hu dan chuan in a difference tur ka ti a chak tura chong ke chu san si chak se cham se ka ti chan chu Lakers ka thana Lakers ne lo hin cham nge ni te chu ba chuan in Lakers ne lo nge hin cham se ka ti chu ban chuan in san si ka ring jok don ni chu series chu sa puite a tong mai san chu he an champion ka ring no Bucks champion ka ring ma ka lo sui tong khan Nets le Bucks cham tak zok hi an champion ang ti kha karin na khalan ni reng dona tawa chan Clippers si chan view mai ha Bucks champion se ka de ka sai hi dig ve se ka ti da trim bagin Bucks ka support do ni ti kha ka se ve du ship sa puite put ni ni sấy tổ đi lâu mấy anh chút gì mà sao thì mày này tổng ăn Kevin Durant credit anh phải nói long boka cái PJ ta cái cái chú credit pe cái đua anh series zong Durant ala kui deu ang ania tam zo amen ta ala the chú con tìm lâu mà rồi chú achai chao ni di PJ ta cái hiền kha cái chú credit pe la cái tia tu kin pokan an last regular time last shot po ka Durant ka fall avak lalu tu kan ni maseba contest ra mani pasi ka talu tu
i a 3 points hial to moni ka ti 3 points a lu to moni ti haneta i ke chu takar hi ka fak ve top ani a chan chu a defense tha a het thabok ta ms langa han ngoi to pon atui kol south player om ni om tak ani ka ti me a game sim sim physical rep ti wa i a credit pay klang ni ka sia takar hi ke chu ama po ka lok le ka sia i durang khalat ne ka ti lo maro chu a chai chau ve ne ni ani taka chuan kalai kha ke chu fak ka phu ka ti takar hi ati frustrate tel bokalom so that ni chu tak chu ni kan soi thin lockdown ni kan ti thina ai superstar to lockdown thei lo an contain the ni chu 48 point ka score ma a contain ka ti tho mo ama nge takara defense of hangin atop ha air ball pha ka ti ve de ni chu asan chu takara hian a khachi anga asan chu ai check na rei to ma golden state ano thì takara san cha om lai tramin okay si ne nai tumna a check to chuan heta team an sona ai team thuma dia nei check to nia chu ta chuan ke chu takara hi offense a threat alo nei khangla box sia chu ma chong ke chu ani credit pack lo thelo ka tia pakhat ka lo soi le lok box a hianin an starting shooting guard Vincenzo hi khel big mi lo maya ye kairi khel lo chu ti khati te kan soi bul chu ka kairi khel lo le Vincenzo khel lo chu ma se impact chu in dang khaya ama ro chu an starting point guard box team thadu to ka starting point guard 10 point average 5 plus rebounds average se ka khel big mi lo ani chu ke chu box hian in engti ka tiang perimeter an tlak ni pha na chan ka tia Forbes te engti 40 te an percentage lo sang zo percentage lo sang zo ma se me na chon Vincenzo hi an thuk lo zela ni me ka ke chu me thi poi mo ka tia mo voi khat chuta voi lumi lo ai chuan voi so bathum chuta voi thum lu ka thang zo poi na tam zo khrim chuta chuan ke chu a percentage ke chu a lu ka ti lo percentage ai chuan in an lu za da poi mo ka tia chu Joe Harris te po ani thawa Joe Harris te po a shoot play me rimota space in siam thela ba chu wang chuan in shoot tam se voi som tal te game ti na shoot thei se chuan ke chu game ti na voi ti tal 20% tal chu lu ring game khata voi thum che shoot te ne ya chu ma chon Joe Harris te po credit an pu mo na sa amaro chu space nei thelo Joe Harris Clay Thompson aron compare there ngot me ke chu kalau ngai dewa Clay Thompson a chu ron thuk phalo an ne por eklo ka tia tungin jing last shot aron ne a lut sel chunin kha chu degar chiang tu kan ya lut lo khatena Clay Thompson te tun sa lut don chiang ka tia ke chu engenge ve da na top na tak minute khat kan la ne pakhan rambo lo ne ya Drew Holiday ka rambo ne ya tat mai mo pario ne yo Holiday ka box ka chaklo ta se chon Drew Holiday pangin an chaklo ka tia asian chakta ka chonin Yanis bang chu ni lutu ka ma chu aron top last 2 minutes ka chu Drew Holiday ka the hero ve khop mai box a Drew Holiday ka mo chu Middleton khak ri chu ka fak le thunga Middleton ko ni local playoffs an local to na po pan a in siam rem to ko ti ma hi a improve khop mai ka ti tum playoff a po hian khel tha ka ti lu tu ringot Middleton hi ke chu ole nia volume volume de win minute khela mo player sang ka ala kwal ve defense ka yani su all de ka defense su bang su ni pakhat ole in chung alom thu ka soya I khanin Eastern Conference the Western Conference final kan clear cholenga atula huna kan review le don nia in chung a sartima sarpuite sarafera lom thu ka soi ka mo cheu zandang amin le turin ka som